Kamana sidin tugas mudahan dilindungi, mudahan pangkat sidin naik tumpang pasti. Lah pasti aja dimandihin kami mana rusakan kepada bapak ibu biar nang sabarataan. Jadi nang pemula kami menampilkan, lalu nang tidak lupa ulur mau ucapakan kepada buhen pian hari ini sabarataan. Mandihin pemula ulur menampilkan, cuman alhamdulillah ada di garis sawiran. Lalu nang tak lupa ulur mendoakan, bila ulur berdoa amin akan buhen pian. Lalu nang tak lupa ulur mau ucapakan, kita kesan banget bertaat mendoakan, bila ulun berdoa amin akan buhen pian. Jadi kesan banget kita mendoakan, toyat bangetnya ada di palaminan. Jadi wan banget kita mendoakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tu banget pian nang berduaan, pian nang panjang umur beda dua sehat badan. Mudahan banget rezeki dilancarkan, usaha nang banget diberi keberkahan. Mudahan banget pian rohoi rahayu beda dua tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan banget selalu dalam lindungan, segala hajat pian mudahan dikabulkan. Dunia wan akhirat tak akan terpisahkan, tak terpisahkan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu pian sabarataan. Lawan ibu-ibu nang sudah makanan, pastinya lawan pian kami mau ucapakan. Ini bang tubuh pastinya selamat kanyang. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, mungkin nang bemandihin satu kata lagi bertahan. Aina bemandihin insyaallah disambung pulang, mungkin barak tengah hari kaina penutupan. Jadi lawan pian bu sabarataan, atau bapak-bapak pian nang tak kumpulan. Ulun mewakili kakawanan berataan, kami meminta maaf minta rela berataan. Apabila hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nama ulah pian dalam hati kada nyaman, katawa sikap kami menyinggung perasaan. Kami minta maaf minta rela berataan, maklumi jua kami manusia biasa, jua nang kada luput dari salah kahilafan. Lalu lawan bapak ibu sabarataan nang ada di sini kita nang tak kumpulan. Alangkah baiknya kita langsung berdoa pulang sabarataan, bila ulun berdoa amin akan buhan pian. Jadi nih bang doa jasa nang bapak ibu di sini kita tak dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan, kita nang di sini panjang umur jua sehat. Sehatnya kita sehat nang walafiat, dan sehat kita sehat di jalan taat. Jua sehat kita iman ditambah kuat, mudahan tang rezeki berataan meningkat. Segala usaha mudahan tu berberkat, mudahan sabarataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan berataan kaina kita selamat, mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat. Lah ke akhirat. Terima kasih lawan ibu bejo kuning, kasih ni nang memberi, tapi nang di belakang mengambil aku nang laki. Jadi lawan ibu ulun doakan pasti, mudahan buai pian sehat setiap hari. Lalu kada kalah amang nang bejenggot tidaknya hendak membeli, nang dilihat-lihat tahilalat di pipi. Lalu terima kasih pian nang sudah memberi, mudahan tukang pian nang duit memberi. Baik
imut mangai kala labetan. Tak saking labetnya doyan nang muntung sidit bilang ada kelihatan. Jadi terima kasih Pak Lah nang lawan pian karena di rumah sidit malam tadi nang guringan. Tak kasihan sidit ada kalau bang benyo di rumah betandakan. Waktu kami bisukan bajunya kada baka mayuhan. Tadi kami mandi bisukan begiliran. Cuman alhamdulillah kami nang ada rumah malam tadi disediakan. Tak terima kasih banyak nang lawan pian juga meminta rela tadi nang ada mandi memakai sabun pian. Lalu sikat gigi juga hendak bersamaan. Lalu lawan pian nang rumah menyediakan. Modern topang pian baai keluargaan. Ujar dengar haber nang itu bini sidin lawan anak lalakian. Bagana di Banjarmasin di sini sidin sorangan. Lalu hari ini ujar sidin nang bulikan. Modern topang pian juga keluargaan. Pian nang selalu bertahan disehatkan. Lawan ibu-ibu bebasa bertahan nang ada di sini ulur mau ucapkan. Sebelum ngadihin lanjut sekali lagi tepuk tangan. La tepuk ngadihin ulur mana rasakan kepada bapak ibu pian nang saberataan nang ada di sini ulur menyapa pian. Jadi nang tidak lupa tadi nang kita doa sudah saberataan juga nang gesan bang antin sudah didoakan. Lalu nang tak lupa ulur mau ucapkan kepada buhan pian pulang saberataan. Ulur mewakili kakawanan berataan mungkin nang beberdihin kami hendak bertahan. Terima kasih banyak nang mana sudah pian ada memberi sawiran. Ulur nang tak lupa pulang mendoakan makin banyak berdoa insya Allah doa kita lakas dikabulkan. Mudahan berataan kita boleh di sini hajat dikabulkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada ibu-ibu nang hanyar datangan. Pastinya wan pian bu ai selamat datang. Nang mana belum makan silahkan dulu makanan. Lama jadi nang tak lupa kami mendoakan kepada acil paman juga nang berjualan. Nang wabil khususnya lawan paman di gulele nang sidin topang asik mamutar gulele. Jadi hari ini pian nang betope tak lupa lawan pian kami mendoakan. Mudahan usaha pian diberi keberkahan. Mudahan rezeki pian dilancarkan. Apabila hendak lakas habis tujuan kawa itu kasini gulali diberiakan. Alhamdulillah harinya lihyun sudah ampih nang kapanasan paling di betis lagi nang kanakahin dewan. Lalu nang tak lupa lawan tumpah haji pian kahandak bulikan tapi belum lagi pian memberi sawiran. Pak Haji ini bang kita jarang-jarang bertemuan. Lalu lawan Pak Haji ulun mau ucapkan pinanya lawan nang bini sidit kepatiran. Siapa nang memberi kasih nikmat harakan. Jadi tumpah haji juga orang paharangan. Sakampung lawan kami ulun nang memadahkan. Jadi nimbang sidin bejalan matarhakan. Terima kasih banyak pian nang hendak memberi. Kayak ngapa bini sidin kada hendak mau umpati. Lamun sidin dilepas kalau pina bebini lagi. Terima kasih lawan Pak Haji Sahrul pian memberi sawiran. Mudahan Pak Haji panjang umur sehat badan. Mudahan bang pian Pak Haji yai laki binian pian nang itu bulik. Mudahan salam mata
dihin sampai kamarian. Ketawa kayak jadi matihin kayak ulun lanjutin terfokus lawan kayak nang ada di muka sini. Jadi lawan kayak nang bakopiah jangan nang betis behunjungan. Mudahan kayak diam selalu disehatkan. Pinanya sudah tuha karena rambut behuban. Lalu lawan kayak ulun mendoakan kata waktu bang kayak nang duduk kayak ini nang kayak bebinian nang bakaca mata duduk nang penghujungan. Jadi lawan pian bertaan ulun doakan mudahan beretaan selalu dalam lindungan. Bulik nang di sini hajat dikabulkan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa akan lawan amang hanyar datang dinanya nang saurangan nang ada bebini nang bakopiah hirang. Jadi lawan amang ulun menyapa akan lalu kita terfokus lawan nang abang-abang nang hendak berfoto mulai tadi malam bay tangan. Lawan abang-abang nang biar berkumpul di situ berdirian. Mudahan abang-abang nang masih bujangan. Mudahan bang jodoh lakas mendapatkan supaya buhan kiat kada tapi pacah di tangan. Pacah di tangan. Lalu matihin kami menerusakan. Jadi indah ini satu mata bertahan. Abang baju betik lunai berwarna hirang. Ada kalau di Sumberang nang maung kayakan. Dilihat mulai sini harga nang 20 pian putih di tangan. Jadi lawan pian sakadar ulun padehi. Bila sudah tak niat bangkai hendak memberi. Apabila kada jadi kalau bina kada bebini. Jadi matihin kami menerusakan. Jadi satu mat lagi mungkin hendak bertahan. Jadi lawan pian sudah nang tu di muka baik nang di kiri atau pian di kanan. Tadi tumbang ulun sudah menyapa akan. Lalu nang tidak lupa ulun menyapa pulang kepada ibu-ibu nang duduk di belakang. Nang tu bebaju pink awak kagegenalan atau baju hirang karudung jue hirang. Jadi nang lawan ibu nang awak saling kenalan. Nang istilah kata pian kimoy saikongan. Jadi lawan bago pantun diberiakan. Nyaman-nyamannya bu ay makan di wadah. Aina tu giginya pian nang buang kalobak. Nyaman-nyamannya apabila bebini lamak. Lamun hendak dihendak dijamin kada bergerak. Jadi lawan kian pulang sampai retaan. Pinanya amang betupi pina laju di bejelan. Pinanya amang pulang hendak memberi sawiran. Terima kasih banyak langsung ulun doakan. Salawar warna hijau kayak hamsit panjagaan. Jadi lawan kian ulun mendoakan. Mudahan tu bang pian sehat setiap hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Mudahan sampai retaan kita kawan naik haji. Jadi tak lupa ulun mau ucapkan tadi nang ada pantun ulun nang pamulaan. Jadi hendak membaca mungkin nang penutupan. Apabila jerujuk tadi daun dimampai. Ada baikat lagi itu dedayan kain. Apabila jodoh hari ini bang sampai nang menjelang ini hari bang ngantin. Terima kasih bang lah nang lawan pian. Mudahan rezeki pian mangai dilancarkan. Pinanya ni amang tadi ada memberi jua nang 50-an. Sekalinya memberi 20 nang pulang. Terima kasih banyak langsung ulun doakan. Mudahan bang pian nang memberi sawiran. Mudahan rezeki kita bertahan dilancarkan. Jua nang ni rezeki diberi keberkahan.
tuh coba aja. Jadi mandihin kami mana rasakan, jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan, jadi nang terakhir pantun dilewakan, jadi nih bang ibu bejelan topang pulang, padahal nih mandihin sudah nang hendak bertahan, cuman masih aja biar memberi sawiran, jadi terima kasih kenapa 30 bina ganjil bebujuran, jadi lawan ibu nang aning sing bagusan, jadi dilihat-lihat sidit masih taksi lagi, mana kaning sidit bina nang kayak gini, lalu ulun lan pian bu nang mama dehe, nang itu kaning pian ulun lihat dah haluse, alamunnya kawa kaning pian di jenale, bila nang kade nyara yo buai di nyara gini, bila habis turis kaning karikakan bulit panci, tato kok mau aduh. Terima kasih lontian sabkeretaan, jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan, jadi imbah ini kami hendak bertahan, terima kasih banyak pastinya lawan pian, nyaman-nyamannya bu makan di wadah, ibu di dalam motor awak pian desak lama. Bila jerujuk tadi daun jim empai, ada paikat lagi tadi dadayan kain, bila gede-gede itu mencuri landak, ada nang kura-kura adaknya di perumahan, kami hendak permisi satu mat nang bemandak, aina imbah ini kami nang hendak minuman, cuman belum lagi karena amang bejelan ulun lihat kalajuan, lalu lawan pian bang mai ulun doakan, mudahan tukang pian selalu disehatkan, mudahan bang pian selalu parajekian, mudahan bini pian bulan ini betianan, kalau betianan kalau bang ada kain jerung nang patah, jangan pian disimpan pastinya di dalam batik, kalau bang ada kata ulun nang salah, ulun mah minta maaf kita rela hari ini, jadi nang sawiran cukup sampai di sini, karena topang ulun juga sudah tahu yoi, nang istilah kata rakungan rasa karik, kada kawa tupang minum sambil mandihin di sini, lalu hendak besatu satu mat nang berhenti, nah ini abang tadi nang di palaminan duit ada maong kaya, biar nih masih bujang atau sudah bebine, jadi bebine ujar dua ikong beisi, lalu lawan pian terima kasih banyak ulun nang mau ucapi, mudahan bang lah pian sehat setiap hari, mudahan bang pian dilancarkan rezeki, mudahan tahun ini kaya nang hajat pian biti dua beisi. Lalu terakhir ulun mau ucapakan, wassalamualaikum kita rela bertaat, kami bersatu langsung bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.